I want to mention that we did receive downloads for all the cell phones from people inside the house, except for the cell phone which was stolen during the murder, during the crime. Fakazi wembuso eqaleni lebulawa kwaSenzo Meyiwa Colonel Lambert Steyn utshele inkantolo ukuthi Kelly Khumalo washayelwa lucingo ngomsolwa wesihlanu kulelicala lekungofiso kuhle Ntuli Ngani ngenyanga yengci ngeminyaka wa2014. Mr. Mulemo Maruhanye has been charged with 3 counts of rape, 2 counts of attempted murder, as well as 1 count of assault. Umculi lo wadakhela ligama Mulimo Maruhanye lo watiwa ngela jubjubu uvele enkantolo ngetinsolo tekudlwengula, kushaya nekutama kubulala. We had a familiarization walk on the pitch, and the players were really excited to see this roof covering over the pitch. Ibanyana Banyana itilungiselela kutfolana etulu ne-Argentina kumdlalo wendlebe yemhlaba yalabasikati. Ngoba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli etindzabeni telulwimi lweSiswati la ku SABC 1 lesethula cathatha etindlini tekusakata te-SABC eJozi lishonile. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuxhumana ngekuthi SABC Tindzaba. Xhumana ne-SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tinkeka etinikhungetsene ngumphakathi. Sishayele ku 011-714-6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. I-SABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Fakazi wembuso eqaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa Colonel Lambert Steyn utshele inkantolo ukuthi Kelly Khumalo washayelwa lucingo ngomsolwa wesihlanu kulelicala lekungofiso kuhle Ntuli Ngani ngenyanga yengci ngeminyaka wa2014. Steyn ngufakazi wesithathu kulelicala. Kusenjalo umfakazi wesibili Nthabise Ngimokide uphothule ubufakazi bakhe lomuhla. Uphothule ubufakazi bakhe lomuhla Nthabise Ngimokide eceleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa. Mokiti mfakazi wesibili kulelicala kanzi bekangumakhelwana Khabo Kelly Khumalo nakwendeka lesehlakalo. Mokiti uthi wangena Khabo Khumalo kuyohlola ukuthi ngabe kwendakalani kulandzela kuva kuchuma kwesibhamu. Uthi watfola Zandile Khumalo akhala athi badubule Meyiwa. Uthi wamcela ukuthi afonele imoto letfala tigulane kepha kamanga kwende lokho njobe bekasathukile. Uthi akamanga atshelwe ukuthi ngibani lo dubule Meyiwa. Uthi bekathukile ngelendzaba ngamanga ashayela licingo. Uthi lengqondo yakhe beyingasebeni kahle njengoba bekusasanza kwendeka lesehlakalo. Uthi konke lokwendeka kwamthusa. Kulandzela kuphethulwa kwaMogidi kwethula bakhe ubufakazi. Bese kulandzela Colonel Lambert Steyn kwethula bakhe ubufakazi. Steyn nguyelo wahlola tincingo tebantfu lebebakhona endlini la kwendeka khona lesehlakalo. Utshele inkantolo ukuthi batfola yonke imininingwane yetincingo kepha bamange batfola tincingo letimbili lebetebiwe kufaka ikhatsi licingo la Meyiwa. I want to mention that we did receive downloads for all the cell phones from people inside the house, except for the cell phone which was stolen during the murder, during the crime. Steyn uthi kweliphenyo lwakhe wathola ukuthi Kelly Khumalo washayelwa licingo ngofiso kondle Ntuli Ngani mhla 2 namhla 15 ngenyanga yengci 2014. Then my next point during my analysis, I discovered that Kelly Khumalo with a number 27827 044 358 received a call from Ntuli Ngani with the number 27733 059202. Ntuli Ngani ngomsola wesihlanu kulelicala. Imvuselelo lobisi etindzabeni te-SABC eJozi. Liqembu le-EFF lihlanganisa iminyaka lelishumi lasungulwa. Eminyakeni leyengcile lelicembu likhombise kukhula nekuta kubavoti elukhethweni lwekugcina lwabohulumende basemakhaya kusekelwa kwalo kwenyuka kwaya ngetulu kwa 10% kusuka ku 8.331% nga 2016.
Kwavela umthwalo omusha wethembisa kulethati inguquko yepolitiki kuleli ngekugcina kakhulu emvelweni isikhombisa ukuthi imigcwalo kufaka ekhansi kufawe etumayeni ngaphansi kwahulumende imfundo yamahhala lesezikele setulu lusito lwetempilo tindlu nekuhlandeka kanye nekuthathwa kwemhlaba ngaphandle kwesinqamedelo kulokunye leli qembu lithi inhlaka letisisekelo tindlu lesolo tichubeka nekutsinza timpilo tabantu phaca. The Judge President of Western Cape spoke about this land issue way after 2017. Everybody else who wants to fight the regime, the first thing they do, they tell them about the land. Nalibuka emva leqembu libuka lihambo lwalo lwente ukuthi libe liqembu lesithathu ngebukhulu eParliament esikhathini nje leseminyaka elishumi. Lithi kukhula kwalo kubangelwe ekulwa nekwehlukana ekhathi lekindlo lecekele phansi letithi inhlangano tepolitiki. The leadership of the EFF must refuse by all attempt to engage in factional activities because those things will kill the organization. Liphinzeke labveta nebuthakathaka balo. The biggest problem of the EFF is its candidates. So it chooses people who are not known for community work. They start loving communities and their people the day they get chosen to be candidates for that ward. Leli qembu liphumelele ngokuthi isebenzi ticashe ngalokuphelele tikhungweni etahlukene temfundo lephakeme nakulabanye bomasipala. We are going to continue to fight for the insourcing of the workers everywhere where we fund temporary workers working for the government. Kusenjalo bantu phaca bakuleli bavakalisa imivo yabo. They are actually assisting in the community, and not only in the community, like in Africa as a whole. They are the voices of those without the voice. I feel the EFF do good work in the sense of helping the ANC to change some of their attitudes. Kuya embili leqembu lihlose ukuthola kusekela lokukhulu elikhetho lomnyaka lotako ngenhloso yokushaya phansi iqembu libusako. Kusenjalo leqembu livimbe ecishe abantu balo labamakhulu asihlanu abalimele etikhungweni etahlukene lelive kuthi bangawuhambela umbungato weminyaka elishumi lasungula ngekwehluleka kulungisela amalunga langaphansi kwabo tithuthi tekubaletha kulombungato kulabo kufaka ekhansi amalunga eParliament evusikhoza naphiwa bamadokwe. Emalunga elikomidi letekufutha athi sikhulu lesetulu sePrasa Hisham Emeran sinemsebenzi lomkhulu wekulungisa takhiwo nqandi tetitimela letingasebenzi kanye nekuqinisekisa ukuthi titimela tifika ngesikhathi. Leli komidi litawuba nemhlangano na Emeran kanzi kusebaleni ukuthi yini lekufanele ayende kude kusebenta kwetitimela kubuyele ngalokwetayelekile. Emeran ukhetfwe ngemuva kweminyaka lingapani ingenaso sikhulu lesetulu lesicashwe ngalokuphelele. Linyendi lebamfu lekufaka ekhathi tisebenzi nebamfu abesikolo liphephele titimeleni kufika lapho liya khona. Nanobe lenhlobo yekutfutha ingembi ecolo, tisebenzi tikhala ngekuthi iyaphuta kufika, lekuyinfo lebeka imisebenzi yato engcupheni. Emalunga eParliament athi ngetulu kwaloko, kucekelwa phasi imphahla netakhiwo nqandi lesetihanjelwe sikhathi. Lamalunga eParliament athi konke lokhu kufakelwe liso lelikhaliphile kusukunyelwe tulu. The modernization project, which should include replacing of the rail that had been vandalized, signaling equipment, even the signaling equipment should be updated so that it moves with the time in terms of the technology, and the actual rolling stock must continue. He needs to make sure that he deals with the issue of the manual signaling in South Africa. He needs to overhaul all that infrastructure and make sure that it is electronic, but also that it is digital. Labanye bafuna tikhulu tilungise indzaba yekuphatsa kulandzela kutholakala kwetisebenzi mbumbulu kulesikhungo. The first priority for him is to employ and recruit competent people who can assist him to bring back the trains so that people must not die in their hundreds and thousands on the road. Inyunyana yetisebenzi khosathu ithi titimela tibaluleke kakhulu kutemnotfo kanzi lesimo lesikhungethelo lohlobo letekutfutha kumele silungiswe. We need to secure all the railway lines, deal with the issue of the cable theft. We need to secure locomotives. We can't have over 100 locomotives being destroyed through vandalism and arson, yet little is done to find the perpetrators. Ikhosathu ithi tisebenzi angeke tikhone kuhlala tibuke tinsita tetitimela ticekelwa phasi ikakhulukati kulesimo lesibi setemnotfo.
Umculi lo wadakhela ligama Mlimo Marohanye lo wadiwa ngela Job uniketwe ibheyili ya 10,000 wemarandi inkantolo yamanje weJozi. Job utimikise emaphoyiseni lamuhla ubekwe licala lekudlwengula ushaya kanye nekutama kubulala. Look, is devastated. It's at the time where it doesn't understand what are these charges all about, why they crop up now. So he's so disappointed with the justice system and how things are being done. It seems like women are given so much power to an extent that they can bring him down any man who is rising up. That becomes unfair to our justice system. So he feels that this is a ploy to bring him down we understand that there are 4 complainants who have come forward with the charges, but surely if it was one person, maybe we could believe, I'm not saying that we don't believe him, but 4 complainants complaining about the same thing. What does he think about that? Complaining about the same things when? We're talking about something well, the charges that have been brought are rape, assault, as well as attempted murder from 4 different complainants. When did they happen? As far back as 2006, yes, it's true. Question is, where were they all along? We can confirm as the NPA that Mr. Mulimo Marohanye has been charged with 3 counts of rape, 2 counts of attempted murder, as well as 1 count of assault. The case has been postponed to the 24th of August 2023. Today, the court had his application to be released on bail, and bail was set at an amount of 10,000 rands with conditions that he not leave the Republic of South Africa without applying with a court that is seized with the matter, for him also to hand his traveling documents to the investigating officer. Lihlashisiwe futhi licala lebasolwa labasolwa ngekushisa emaloli eMpumalanga labasolwa bavele kafishane enkantolo yamanje eMelo. Lelicala lihlahliselwe kulenyanga letako kwendela ukuthi kwendiwe malungiselelo esicelo sebheyili. Aphume ngetinkane amaphoyisa agcwele emabaleni ngaphandle enkantolo basolwa labasolwa ngekushisa emaloli bebamise etimbili lapha enkantolo yamanje. Angemashumi lamabili emaloli lashiswe kusifundza iLimpopo, KwaZulu-Natal neMpumalanga. La imfica ashiswe eMpumalanga. Kulabasolwa labane babo bashayeli bemaloli, munye wabo abeshayela emaloli ngaphambilini. iNPA yethemba ukuthi inelicala leliqinile. Thina njengezoshushiso siyasiphikisa isicelo sabo sebheyili. Lokho kusho ukuthi abasolwa kufanele ukuthi bavezele inkantolo ukuthi kunezizathu ezinqala eziveza ukuthi bakhululwe ngebheyili. Lokho kusho ukuthi kufanele ukuthi bavezele inkantolo ukuthi uma bekhululwa ngebheyili angeke yini baze babaleke, angeke yini baze bakwazi ukuthi angeke yini bangali attend icala kuze ukuthi kufika egcineni. Ummeli webasolwa ucele ukuthi lihlehliswe lelicala kude akhone kubukisisa Tindzaba aphinza akhulumisane nalabasolwa. Manje asakafuni ungena kakhulu odabeni ecala mayelana nokuthi i-state ngabe icala li-strong kangakanani or not. So manje singakusho nje ukuthi icala sasekuqaleni lisazoqhubeka. So on the next occasion ngoba kuzokwenziwa i-bail okunye okuningi sobe sikudalula khona. Emaphoyisa anesiqiniseko sekuthi bakhona labanye labasetawuboshwa. Lelicala lihlehliselwe kumhla 10 kulenyanga letako kwendela ukuthi kufakwe isicelo sebheyili. Kuletinye nasibuya entitolo luhlelo lekuhloswe ngalo kusita bantfu labasha labangasebenzi seluhehe emakhulu abo emkhuhlu eBushbuckridge esifundzeni iMpumalanga. Asiphinde sikwemukele Tindzaba entelweni lwesiswati la ku SABC 1 kanti na usanza ngena ukhethe kahle. Licala lemlimi waseMpumalanga Kapa lobukene nemacala ekushushumbisa abantu kudlwengula nalamanye lihlahliselwe mhla 3 lenyanga letako njengoba kusaphenywa. Lomsolwa uphinze waboshwa ecaleni kwalenyanga kulandzela luphenyo lolubandi kanti lokuboshwa kwakhe kwesibili kutanje bekangaphandle ngebheyili ya 10,000 wamarandi njengoba bekayamene nemacala ekudlwengula indvodzakade yakhe. Lomsolwa uvelile enkantolo kanzi ubukene nemacala lasihlanu lokufaka ekhatsi kushushumbisa abantu
lasihlanu ekudlengula kusebenzisa abantwana umsebenzi ongetulu kwemandla abo ngayena lamayela atsinzeka ko laboshelwa wona ngenyanga endlovane kucaleni kwalomnyaka luphenyo luvete ukuthi lo msolo wendala amacala emkhathini kweminyaka wa-2020 na-2023 lo msolo akadzalulwa ke kude kuvikelwe sithundisa labo labatsinzeka ko nobela bahlukubeta umphakathi wase-Aberdeen wendela ubito lwekuthi lo msolo anganikwa ibhayili. Very glad that he's on bus, he's inside, and we'll be very glad if we can get around about 75 years in jail. That will keep us and make us happy. What we're hoping for as a community, although we already know in South Africa the justice system is taking very slow, but we wish this time it will speed up as the charges are very serious and very sensitive. I mean, it involves raping and child abuse, child labor, and all those sort of things. But as a community, we hope should he be found guilty, the court should impose the maximum sentence, whatever it is. Lo msolo usagcinwe esitokisini kanti utawubuyela enkantolo mhla tindzatfu lenyanga letako. Luhlelo lekuhloswe ngalo kusita bantfu labasha labangasebenzi seluhehe emakhulu abo emkhuhlu weBushbuck Ridge esifundeni eMpumalanga. I-Empower Youth seyihlanganise tinhlaka letahlukene talabo labadlala inzima kulolu hlelo labavela emikhakheni leyahlukene lefana netekulima, tekuvakasha kanye netekufutha ukuthi bakhuthade futhi babelane ngematfuba latfolakala kule mikhakha yabo. Emakhulukhulu ebantfu labasha labangasebenzi labanelithemba lokutfola ematfuba emisebenzi. Leti tinkomba telizinga lelisetulu lokuswelakala kwemisebenzi kulesifundza ikakhulukati etindzaweni tasemakhaya. Labo labatsindzeka kwetindzabeni letifana naleti bahlangene kute ukhutsata lusha leselilahlekelwe lithemba. We are here to discover different opportunities from different sectors for the youth. So we have looking for learnerships, internships. I-Empower Youth yasungulwa kutsi ilethe tisombululo kule nkinga yebantfu labasha yekuswelakala kwemisebenzi kulelive. Lisetulu lizinga lokuswelakala kwemisebenzi eMpumalanga njengobe ekoteni yokucala ya 2023 beyihleli ku 38.5%. We started activating about a month ago, getting young people excited about this event and for them to register and really to really tap into the transformation of their lives. I-Transport Education Training Authority ichasa lolu hlelo ngenhloso yokuthi lokhu kutawusita abantfu labasha labanengi. The impact of this program has been young kids throughout the nation in different areas where we have gone have been exposed to job opportunities, exposed to the opportunities that I've just cited. Lolu hlelo kulindzeleke ukuthi luthathe emalanga lamatsatfu emva kwaloko lutawuchubekela eMpumalanga Kapa naseNyakatfo Kapa. Sikubutile mbukeli ukuthi njengobe evikini lelengcile kubonakele ivideo yabafundzi balwa kamuva kubonakale umfundzi anathatshwala emagcekeni esikolwa. Ingabe singumphakathi singaqinisekisa njani ukuthi tindvo letifana naleti tiyagwemeka? Okubalulekile ukuthi sizazi izingane zethu ukuthi zikuphi ngasikhathi sini. Ingane ingabe yobazi ukuthi ingane ibuye ebusuku ngoba lokho kugcina sekunomthelelo ukuthi ihleli nanabantu ababi. Iqiniso uhlupho esikoleni isiphathile imazi esikoleni. Msakati mina ngithi amalungelo alabantwana maningi too much. Abantwana like kuamele kuqiniswe isandla esikolweni ngoba since abantwana esikolweni bazenzela kungaqiniswa umthetho awuqinanga. So mina ngithi umthetho kwamele uqine esikolweni. Hayi mina ngibona ngathi nje uma ngabuya induku ekoleni ukuthi uqina nje uswazi ingaphela yonke lento ngoba zonke lezi zinto ukuthi ingane emazenza zonke lezi zinto kuthiwa ziyasuspendwa noma kwenziwane akusizi ngalutho ngoba kudala ukuthi ifail kodwa nje mangabuya uswazi akekho umuntu wakwabulawa induku. Khona kuzwakala kunzima kakhulu okuyingane zethu ezibuya ngempela zilahle i-direction ngalendlela okubuya sengathi kwathina njengabazali silahle izandla. Ngicabanga ukuthi konke kulele kuthina ukuthi sibonise izingane indlela okuyiyona yona. Uhulumende bangaqinisa umthetho ezikolweni. Ititshala masingenzi nje noba yintoni kuba xa zisenza noba yintoni ititshala abantwana besikolo bazofunda izinto ezirongo kubo. Sibone betshaya ezikolweni, sibone besela ezikolweni, sibone besenza yonke lento kanti bafunda kwezi titshala. Lona ngumbono wembukeli, i-SABC ngeke yetfesa ukuthi iphendulela ngawo.
Nazivakashele etimakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile naliqhathaniswa netimali takulamanye emave. Kungathokozisi kwesimo selitulu angeke kube inkinga kumdlalo webanyana banyana kanye neArgentina eDunedin. Lo mdlalo utawudlalwa enkundleni leneluphahla ngensimbi yesibili ngentsathakusa ngalwesihlanu. Njengobe lamaqembu ahluliwe emidlalweni yeqala atawusebenza ngekutikhandla kude aphumelele. iArgentina lehlele endzaweni ye-28 kuma rankings eFIFA itawenda tonke etaba ukuthi iphumelele lo mdlalo njengobe ibhacabulwe iItaly ngeligoli linye ecanzeni kumdlalo wayo weqala. Ibanyana banyana ibuke kusebenzisa lo mdlalo ukuthi ibekela imatfuba ekundlulela embili kulomqhudelwano. Nati longatilindlela letihamba embili kuligwalagwala FM nyalo ngensimbi yesithupha. Ematfotsa lasihlanu lasolwa ngekushisa emaloli kulesifundza seMpumalanga avele enkantolo yamanje yase-Emelo namuhla. Umvikeli wesive lomisiwe Busisiwe Mkhwebane usalelwe ngemalanga lange-80 ngembi kwekuphela kwenkontileka yakhe yeminyaka lesikhombisa. Siyakuca talomuhla mbukeli titfole kusasa ngelwimi lesindebele ngesikhathi lesifanako nibe nebusuku lobufutfumele ungakhohlwa simo selitulu siyalandzela nemkholo lomsumvu.